معجزەتێ گوت کتێبا پیرۆز دەهاتنە نایەنجمارتن و دوان ڕۆژێ مەژیدە خۆدان هین بەهێزەکە مەزن کار دکە ئیسا گوت بڕاستی ئەس ji we re dibêjim yêgo bi min bawer dike karêgo ez dikim ew ê jî bike yê karê jê mestir jî bike bijîsk warêz ew destê xwedan e ji bo şefakirina gelek mirovan û çêkirina ayetan û gelek mucîzetan xwedan îsa gelekî hêzdar e یەک ji serdanên newaza ji bajarê Campo Grande re ago dikeve nîvê Rojavayê Brazîlê de çar civînê qudretê çêbûn jiyana gelek mirovên seqet guhartin. Te ji bo çi ev dar bikartanî? Ji ber êşa çokê min de. Tu çawa dimeşiya? Ez wisa dimeşîm. Bi ço? Erê ez niha dibînim ez çêtirim. Na xwedêne ser piyê xwe. Te nema qet bi hewceyî wê piştî aniha. Rengekî xwezayî bimeşe. Ev newazeya. Hestûkê movka min şikesti bû û hestûkekî zêde hebû û movkê min elem girtibû. Ji kengî de tu dinalê? Elema movika ji berî 10 sala dir û adim berî sal û 4 meha dir. Na xwe dibê çû nikarî bû bimeşî. Ez zehmetî dimeşiyam û gelekî deşiyam û min nikarî bû çêgaxa xwar bikira. Tu çawa xwar Ez dikê? aniha karim xwar bikim. Ka pêş min bike tu çawa dimeşiya bidar? Ka pêş min bike? Ez hatime vir ez wisa dimeşiyam. Hewsa? Hewsa. Na xwedêne ser piyê xwe aniha. Her tişt temam bû. Tu şefa bûyî xwişka me. Te ji kengî de ev dar bikartanî? Ma ew bikartanî dema ez nelmalê bana. Ji ber ez nikarim ser xwe bisekinim. Tu bê wê çawa dimeşiya? Min nikarî bû. Rastî? Tu aniha çawa xwe dibînê? Ez niha bêdar dikarim bimeşim. Na xwedêne ser piyê xwe. Aniha bimeşe bi navê Xwedan îsa. Te aniha baş bûye. Erê Hestûkekî zêde di vir de heye. Ev rast e. Li kêlek her du çokê tê ye. Ka haş bir Erê şerwalê kêlekê. xwedên bike? Yek li vir jî heye. Adin û adim mestir e. mestir e. Erê em dikarin hestû zêde û li vir bibînin. jî. Di nokê de Dema emeliyatê jî hat danîn lê ez neçûm. hatiye danîn û ev çoyê min e. baran solarê bikartînê ew ji bo du tişta ye. Dema baran gotê ew vedikê. Lê wê demê ez nikarim bimeşim. Erê rast e. Di nema wê de mekarê bimeşê. Na. Ji kengî de tu dinalê xwişkê? Ji 20 sala dir. Bêle ez bibînim tu çawa berî 20 sala dimeşiya. Hewsa? Erê. Anha dêne ser piyê xwe. Ev ji bo demekî kurtiye tê birengekî xwezayî herê malê. Deka çepka bidin Xwedan. wisa ku gava gel dît lal diaxifin dest kût baş bûn seqet geriyan û çavên koran vebûn ecêbman û spasdarî ji Xwedayê İsraîlê re kirin eyn ev tişt di nav gel de çêbû û xelk şaşman ji karê Xwedê re ê gelekî hêja û xelk tev de rûmet û pesnahî da Xwedê li ser hemû pîrozbahiyê wî. Pêşe me te çima ev dar bikartanî? ber êşat pişta min de Ma te deşiyay? gelekî ji 10 sala de. 10 sal? Tu çawa hatî vê derê îro bravo? Na Naxwe te bê wê nikarî bû dibimeşê. Anha dêne ser piyê xwe. Tu nema bi hewceyî wê piştî anha dêne ser piyê xwe. Bi navê Xwedan îsa bimeşe. Tiştê ku Xweda dikê tiştekî newazeya birano. Te çima ev dar bikartanîn? Ji ber her çar ez diketim. Tu bê wan nikarî bimeşê? Na. Ji kengî te tu bikartînê? Kêm zêde yanî ji heşt meha da. Heşt me? Hertim. Deka şanî me bide te çawa bi wa dimeşî? Ha wisa. Anha dêne ser piyê xwe. Bi navê Xwedan îsa anha bimeşe. Rûmet ji Xwedê re. Ji berî sal û 10 mehan de ez seyarakê diketim û çoga min û zindan min êşiya. Pir êşiya. Ji wê demê de? û her du çogê min di ji wê demê de nepixînî û min nikarî bû xwar bikira lê aniha Te ez nikarî karim. bitewînê û her tim te ev dar Erê, bikartanî? wisa kir. Tu bê wê nikarî bû Na min bimeşê. nikarî bû. Tu çawa berê dimeşiya? Ka pêş me Ez bike. wisa dimeşiyam. Ha wisa? Erê Anha dêne ser piyê xwe xwişka me. rûmet ji Romek ji Xwedê re. Xwedê re. Te dikarî herê malê. Anha xwişka me. Tu çima rat cêvî darî xwişkê? Ji ber êş di her du çokê min de heye. Ji kengî ev problem heye? Ji 4 sala da. 4 sal? Tu bê wan nikarî bû bimeşê? Zehmetî, zanê bi zehmetî. Tu çawa bê wa dimeşiya? Heta min nikarî bû ez bisekinim jî. Te nikarî bû. Min dikir ez bikevim. Min nikarî Te bû ez nikarî bû. bisekinim. Ka pêş me bike tu çawa bi vê darî dimeşî? Ez wisa dimeşiyam. Tu karî bê wê bimeşê?
اري از دكارم دێنە سەر پیەخوا ئەف چه مۆجیزەتەکە نەوازەیە برانۆ هەی خودان ئیسا تگەلێکی نەوازەی همو ایشین مووکن پشته گریداینا بفتق و علما مووکان و آگو بتایبتی بکالان رچه دبه سرولو دیجی خوشکام فرانسیسکا آکو تمنیوی هفته و 8 سالیه تشته گو گوتنا خوده دبیجه تأکید دکه اوید کالبونا خوشی ده بر بدن ینو ببن و گل بدن خوشکام فرانسیسکا مدید کۆت لەسەر وی کورسی ڕوونشتی بووی ئەرێ تو چما لەوە ڕوونشتی بووی فتقت شار موفکێ من دەهابوون و موڤکن دژی ئەلەم گرتبوون و هەستیە من سس ببوون و مێژوێ هەستیا کێم ببوون ئەس پر وەستیا بووم و تو تم لەسەر کورسی بووی ئەستم سەر کورسی دەچووم و دەهاتم و بدارە چووم حمامی بەدار دەچوو ئەرێ. تو نکاری بووی بێدار بمەشێ نا. کورسیکێ بدوولاب ژمرە بینن کورسیا خۆ دششت بە کورسیە بدوولابدا ئەرێ ما کەسێکی ئەرێ ئالیکاریاتت کرد هەلبەت ئەو ژناها کانی ئەو ژنەهانێ هەب کەڕەمەخۆ وەرە وێ دەرێ وەرە وێ دەرێ و تەوی مەببە نەخۆتە ئالیکاریاوێت کرد بۆ سەری خۆ بشۆ اري ئەو ئالیکاریاتت کرد ئەرێ. وشکەنگی دە تو سادکێ جي 4 مها حتى نها 4 چارمەها و تو قیزاوەیی اري من مافراستە اري راستا او ئەو ئان سەر کورسی بوو ئان بدار بمەشی سر كرسي ان بدار و ئەو ژکەنگی vê کورسیە بدوولاب کارتینێ شار مەهادە چارمە حتا دەمەکە درێژ ئەس نەخۆش بووم لێ دەما داوی دەما داویدا ڕەوشاتە خراپ بوو کورسی و چۆ هەر تشتێتە بوون کورسی و چۆ ئالیکاریا من دەکردنج بۆ گز هەرم حمامی لێ ئانها ئەس وی تشتی بخۆ دکم تشتێتە بەرێ دەکرد ئانهاژی بکە لنگە خۆش بێ دێرێراکە هەوسا قەنجە بسەکنە ئانها وە گۆبەرێ ئانها ئەزکارم بە ڕەنگێکی خۆزایی بمەشم هالێلویا ببینن نەسەکنە بمەشە تا خۆرتانیە هەڤەگەڕاند بمەشە بناوی خودان ئیسا بمەشە نەروونە تو فێر بووبووی گوت و vê کورسی دەحەفدینێ اري نەخواکە ئانها ترونە ئەزێ هەرم بەر بێ کەنعانێڤە ئەزێ هەرم بەر بێ کەنعانێڤە ئەس پێرە دمەشم ئەزێ هەرم بەر بێ کەنعانێڤە ئەزێ هەرم بەر بێ کەنعانێڤە ڕوومەت ji خودێرە ڕوومەت ji خودێرە ئانها دێ قیزا wêna rûnê bibîne got çawa dayika wêna gerek hertim divî kursî de rûnişt bana ئەنها wê rûnê û dayika wê wê bigerînê wek goberî aniha wexta hîn zarok bû dikir lê binerin dildarin û lê binerin halêlûya پشتی 8 سال جنالینه بویر تمام بون خدا نوان نخوشیه کو مروف دبین قی درمانی وان تنه خدای وان شفا دکه و کورێ منێ مەزن و بچووکە وەختا من دگوت لاکۆی من ئەس پر دخوازم بمەشێم و ئەزگریام وان دگوت دایکێ گەرەک توێ ڕاستیە قبول بکەیت نەما کارێ بمەشێ ئەزێ شەفا ببم ئەولاهەیە من بخۆدێ هەیە ئەوێ من شفا بکە فايا تتمشي وان هاز لێ دەرێموس خوازم ئەوم ببینست چاوا دمەشم و ئەژوارە دیار بکەم بێخۆدێ هەر تشتی کارە بکە پیروز به خودان خدای اسرائیل یگو تشت نوازه دکه خداک تنه هیا دکاره وقفان تشت نوازه بکه رومات و حرمات و پیروز باهیه بدن خدای ما عیسی